So good morning everyone and welcome back to my channel. Okay, so to ready koi pekha. Okay, thakale first time buto nai hingga boni bago tabok. Niat be morosora. Okay, morosora sama. Tambo school singka. Okay, o jaga go butat katla ni bago ready koi pekha. Okay, manyuk loga khonai. Okay, so nok nai tong di anu blog no first to last payasak. Nali tabo thain tongo hinke no please ani blog no first to last nai di please. Hinke ane ekdom views rok are kol sopai rokha. One kostong na jara blog nai niro. So next time mo oino ko be khani be try khanyang mo. Buzia khane kostong nango. Angse Angni jese Korean nong ni nagarong ni nai khangka kosto gongjago bujia ni bagai thamchia kholo sengchai chung malani nai kha hingke lama busuk salai di sadung tung tune bahai ma tongkha aramne ongkha nang tuni phaima ni aramne sukta haise garib maya para mai di garib maya because harung tuisi ma phayo masna musin bogang okay main dut thanani pungse gari maya jang asu amar sabe lokhi baza sa ma khasa sa lokhi baza de I don't know ya telo phol ton manan jiong ke kom so tabo kai morosora shok pai ke morosora bazar ke tabo go cross khai thanai obolai ma thangnai kaisa phani ongkha tabo because chung tu porne ko bujia hingke idea bai pung ma bujina ya dibana suppose tabo chung dalong ko bujia hingke camera hingke means camera photo bujang nai dia ongkha tifano daud ma khainai hingke so tabo bo daud khai shika garu tongo ino ko ek jona hingke camera hini samani obono bo sai shika camera bai hi photo ma bujang nai joto khinai mane joto borno bo hai borno ko buji angkai je kuno ekta sairo khangka bo daud makhayo je mamni dekha tabok emongkai road ke ubongkai school o school jakano chung boot marago jara chino jangne hingkai ke group kai phayo hingke tuni tini 18 jona din bustu buni phaijak hingkai second time ara phainai hingke third time phaina bo hai hingke chung khai tuni phaijak chini parani hingke chung chajona ar tongo ke je kai school student rok prayer khani hapka bisingo emongkai dogan hingke tabo mairok sakoi payoi hingke beraini hine phaikya bongni nogo hingke bo hingke thui tonghana di sele hingke angke thumaya je kono kam do khaikya hingke oibasongo hingke sariyo toiro koi pekha angkai no lenani musui phayo bongni ro hingke nokto suksalia nok samano hingke abono je kono kam no waisa khaikya angkai oboloi soin thangka abono bet kam no takai di ekbar khaikya angke loin thango aboni bagoi advance happy Saraswati puja jotong no hingke sobo khana par bere nai comment kai sadi hingke ang kai to seat no thanai because ang seman hingke dinai kanai thangka do hingke takalai hingke ang lehenga kanai thanani jointongo hingke ang waisabo patogo lehenga kanai bere jakya hingke tabungno first time berai nai hingke summani mayako hingke tini mannai ani basino toi phaidin saka hingke please ani blog no nok dili no naidi hingke like khaidi share khaidi hingke jara subscribe khai rok hingke please khaidi ano support khai tongdi noni support nango ang hingke jodi ani kok samani rok bunduk tongo hingke bano
khoma khaidi asungno hingke next vlog ko malai ni nokbai bye bye chitangno.